Onde queres ir? Ai, en que se a Nebra se me pera. A Nebra? Quero falar con vos. Que foi? A ver, fala. Mira. Tenho coisa para cá. Levo. Fala ti. Onde se móvil? Qual é então que me dá a pantalla? O que pasa é que se ven a sua. Deixa aí coisa, apaga. Está grabando. Que dia temos que ir por um dia por uma orquestra? Depende de onde? Uma orquestra, eu tinha os brincos, a canção dos brincos. Os brincos? Sim. Para onde são os brincos? Os brincos era a canção aquela antiga. É como a, não sei. O nosso todo em champán. Isso vai um disquete. Un disquete? Isso vai com um disquete. Non estás a machar a ti lá. Dincho ti, pero... Por aí, por aí, Non, xa teño. Xa ten. Pero que faz un jugoteque lá? Jugoteque, el último jugoteque, non? El último jugoteque? Yo queremos el último jugoteque, non? Home? E onde facemos o ataque? Jugoteque este meu. Son eu o ataque? Home, nós pasamos, mira, hai que mirar un sitio. Claro que te digo eu o sitio. Mira, a orquesta que viñeron a se pon, a Metrópolis. Ou Cunters. Escoito, o Metrópolis ainda veu este ano. Si. A orquesta veu por min, Metrópolis. Ela para chamaste ti? A mim, porque foi a orquesta que veu por min, que foi, é un ano que veu, Metrópolis. Estuve a chavala. Hostia. Pois a Metrópolis, a orquesta veu por min. Chamaste-los ti? Non, que a orquesta veu, esa orquesta, veu por este ano. Tocaba a ti? Non me toque los coños francos, pasa como bastonazo maricón de merda. A ver. A ver. Me creo lo coño. A Metrópolis, a orquesta, Veu este ano. empezou este ano. Aí empezou a tocar este ano. Este ano foi a Metrópolis. Ah, pensei que viñera este ano se pon. Non, empezou este ano, Empezou a tocar este ano, non? Sí, sabes, Daniel, apunta aí. Sí, eu xa tiño todo apuntado. Que apunta aí, non mandas a joderme o caralliño. Eu non chujo do caralliño. Apunta tudo. Ti apunta aí, Aristo. Eu apunto aquí, home. Ti apunta a mí, Sí, apunta a mí, mira. A Metrópolis para que día? Queres que achamos? Ti, mira, ahora apunta aí, ti apunta aí todo. Apunto eu xa. Sí, apunto eu. Eu tiña a orquesta Odium. Sí, O Dion. Odium, conoces a orquesta Odium? sí, conozco. O día 1. Odium, O Deon. a orquesta Odium. O día 1, sí. Que Odium. É o número de teléfono? Pois se creo no meu teléfono. Odium é miña prima. É tu primo. A orquestra? Isabela que ten unha pachocha, se ponche así os... Carallo. Conoces tamén, non? Conozco. Mas a Paolo. A Paolo. Pois temos que ter aquí a Sepón, a orquesta Odium. Cando? A Neixón non é nada. Non hai festa Neixón. Joder, non nos ven. Temos entón, levámosla a Neixón. Vamos lá a Neixón, joder o día de Neixón. Odium. Ela. Aló. Teu primo non? Tua prima? Tens que poñer un contacto ti con eles. Falo con eles. Tens que falar con eles e depois nós xa arreglamos. Nós montamos a cantina. Non temos que tirar fora. E na máis. Viño bastante. Viño bastante, depois de chegar ali Roberto, me cago en Dios con ese Roberto. Que Roberto? Non sei maricón. Que Roberto? Non sei Roberto, cada na tontilla aí a pintar. Xa sei. Armanos un follón que nin Dios. A Roberto conocedo, non? Conocemos. Así metemos a orquesta Odium. Hai que meter o Deon Neixón ao carallo. Neixón non creo. Roberto conocedo, non? Sí. Roberto ou Ruperto? Non manda con un poquinho de plegape dese, non sei maricón é. É Roberto ou é Ruperto? Roberto. Reperto. Ese é o da orquesta. O do Deon. Mira, ti conocer a Roberto que traballa aquí con nós? Con vos? Con can. A ver, na pirotecnia? Sale daí. na pirotecnia ou no... Sale, porque vai-te por aí adiante. A donde? A ver, abre ou non abre? Non sei se abrirá. Teño que salir por lá, home. Non me abre esta porta. Está jodida. Abre esta porta aí de atrás, non sei maricón. Non abre, que hai que salir por lá. A porta de atrás. Quero falar Espera, Álvaro, contigo. que te abro. A ver, dime, conta, mame. Quero falar por detrás con vos. Quero falar por detrás con nós, ou por orquesta detrás de nós, con vos. Álvaro. Si, montar unha orquesta, unha festa. Ten que abrir a porta de atrás. Non ten porta, atrás. Está pechado. Abre isto. Onde queres ir?
Eu non quero ninguén. Aparte, eu que digo, a orquesta ali connosco. É connosco, hostia. Sí. Estamos a decir que sí. Pero que lle queres a orquesta ao de un? A onde hai que levar? Eu non sei, son cousas vos. A ver, hai na que levar a Non Nation. quero levar a Nation. Nada querías levar a Nation, Álvaro. Non querías montar un guateque. Mira, nexo meu, non hai orquestas. Claro, pero levámosla nós. Vamos a de un. E montamos a festa nós. E montamos a festa nosa. Pero temos que ir a nexo agora. Aquí, Ahora, aquí. hai que ir cando te poñas en contacto Antes sempre hai que falar co da orquesta, non? Para ver se poden vir, non? co do de un. A ver se poden vir, non vamos a ir a Nation e depois non ter orquesta. Home, aquí imos a Nation agora, Álvaro. Primeiro tens que chamar a da orquesta. Non atopa o móvil. Chámalle aí, Álvaro. Hostia, la vida. Para que estás aí? O móvil, o móvil. Chámalle aí, Álvaro, a orquesta. Mira aí, Que miro, a ver. Estás aquí... o Dion. Para que estás apuntando no móvil ou nun papel? Mira aí listo, o Dion. Non mira aí abaixo aí no chico. É este? Ese non é outro. Eso non vou. Tampouco, non é. Rabos de cerdo, orejas de cerdo, patas de cerdo. Non, ese non é patas, ese son eu. Patas de cerdo. Ai, espera, que estás aquí máis documentos. A ver. Willy. Frente ao Rumen Boiro. Álvaro Romero. Non tes o Dion aquí, Álvaro. Já está aí. Mira no calendario, que. Mira por aí, vamos. Ten que estar aí, o Dion. Luís Pabla. Manuel Tubío, Construcción de Vila. Non está o Dion, O Dion está aí, ten que estar aí, meu. É este? Ese. Este? Ou este? Son o mismo? No. Sí, que son o mismo. Pero falta allí. Non, ten aquí abaixo un. Ah. A ver, Álvaro, a quen lle chamo? Ten que estar aquí o Dion. Aquí non, home, aquí tes, non sei que tes. Día 10, Alfombra, día 7, Corazón de Jesús. día 17. Ese foi o que se pon. Claro. Ten que estar aí o Dion. Dixe aí ben. Eu non vexo o Dion ningún, Álvaro, aquí non tes nada máis. Me cago en Dios, teño que mirar eu logo o que é. Home, mira ti, home. Toma. A ver se vai estar apuntado no teléfono. Introduce PIN. Hostia, pediola o teléfono tamén. Sí. Vamos a chamar a que falar co Dion aí. Tu mina de hostia. Estou jodido de hostia. Ten que estar aquí. É lá onde ves, lá. Eu. Onde tomaste tanto? Eu tu... É? Ten que estar aquí, joder. Aí non tes nada, ese perdéstelo. A ver se deixaste na desusa. Ou tes na casa. Tiralo na casa. Sí, o Dion... Sempre ten tatuaje e todo. En donde? Unha flecha ali. Unha flecha feita. Deixa mirar aí. O Dion. Fora con ele. Que buena foi, Álvaro. Aparece o Dion ou non? Álvaro. Non acertas, vai, amigo. Álvaro, que te fixo ao mediodía que berrabas con ele? Eu berreo sempre. Eso xa o sei, eu. Non foi falta que me dixas ti. Eu oi che ver. Hai que berrar, hostia. Sangre. Cando van a ser as 5 da tarde? Pois ten que Sí, estar xa. convertido. Tens que buscar o número despois. Mira, nós vamos á praia. Despois, cando viñamos da praia, paramos ali en tua casa a ver se topaste o número. Non, mira, espera pouco. Dice de praia, non pasa. Como que non nos deixemos de Como é? playa, Álvaro? Fai moita calor. Como é? O Fai que? un calor. De De carallo. Calor de carallo. Mata por cu. Onde vas agora? Vas vos. Me cago en Dios. Non vá, non viñas con nós. Gasto 50 euros. Vamos. A donde queres ir? A Cabello.
Aquí imos a Dios, ahora mismo. Xa está Juan a chamar por ti. Juan, Fájate unha pera. fai unha pera de caralho, vamos. Veña, vámonos. Pero tens que subir por atrás. Por atrás. Espera, Sí, espera, por aquí, vou virar, aquí. vou virar, veño, vou virar. Como se está a parar esto? Aquí non.